دەم باش تەماشەوانên هێجا ez ê werebim di hevpeyvîneke taybet de û têda basa dawî pêşhatên Sûriyayê li ser astê navxwe û navdewletî bikim. Digel rolê Amerîka di gorepana siyasiya Sûriyayê de. Çarenivîsa rêkeftina dihê adariya di navbera serokeyetiya Sûriyayê Hesedê de bikim. Van dosyeyan digel mêvanê xwe Quteyb el-Idlibî Rêveberê îdareya karûbarên Emerîkî li Wezareta Derveya Sûriyayê guftugû bikim. Gelek spas mamosta Quteyba bo vê derfetî û destpêkê ez dixwazim ji vê pirsyarê dest pê bikim. Em çawa karin peywendiyên di navbera hikûmeta Sûriyayê û rêveberiya Amerîkayê binirxênin. Em karin bêjin ku niha di astekî baş de ye? بێگومان دەسەریدا ئەس گەلک سپاسیاوا دکەم و سپاس ji bo ku ez îro biwêrame. Têkiliyên Sûriye û Amerîkayê hin jî di rewşa xwe ya herî baş dane. Bêguman piştî rizgarkirina Sûriyê hilweşandina rejîma Esed, guherîneke mezin di siyaseta derveya Sûriyê de çêbû. Di vê guherînê de giranî li ser derbasbûna ji rewşa îzolasyona siyasî bû. Ku rejîma Esed zêdetirî 5 salan di têkiliyên xwe yên derve de dişopand, ber bi avakirina têkeliyeke ku li ser bingeha hevbeşiyê hatiye damezrandin. Em îro bi vê awayî li têkeliyên xwe yên bi welatan re nanêrin ku piştî mehekê an jî du mehandê çawa be. Belkem hewl didin wan têkiliyan li ser bingeheke saxlem ji bo 10 salên pêş ava bikin. Ji ber vê yekê em temaşa dikin difikirin plansaziyê dikin ku ev têkelî di asta 10 sal, 20 sal an 30 salên pêş de dê çawa be. Ji ber ku ev di rastiyê de bingeha hevbeşiyeke xurt datîne ku bi awayeke erênî li ser Sûriyê û dewletên yekbûyî û li ser gelê Sûriyê û gelê Amerîkayê xuya dike. Dibe ku gelek berpirsên Amerîkî ev pir ji min kiribin. Ez ji wan re dibêjim ku em hewl didin pireke pola di navbera Şam û Washingtonê de ava bikin ku her du welat û her du gelan bi hev re girê bide. Lewma em bikiryarî û destpêka vê rewşa avakirinê dane û bêguman de geşedaneke berdewam daye yan paşa rûjê jî dê bêguman ji vê baştir be. Manayê em karin bêjin peywendiyê we baş in. Lê Amerîka xwestê wê ji hikûmeta Sûriyayê hene. Ku Amerîka dixwaze Sûriya tevlî rêkeftina el-İbrahîmiya bibe. Gelo hikûmeta Sûriyayê ji vê yekê re amade ye? Tu daxwaziyek ji aliyê hikûmeta Amerîkayê ve ji hikûmeta Sûriye re di çarşoveya vê têkeliyê de nîne. Bikiryarî têkeliyeke hevbeş an hevbeşiya navbera Sûriye û dewletên yekbûyî de heye ku di rastiyê de gelek mijarên hevbeş li xwe digire ku divê her du welat li ser kar bikin. Danîne her bijarekê di çarşoveya daxwaziyê de di rastiyê de zêdetir nêzik atmosfera medyayî ye. Lê di rastiyê de tu daxwazî nînin. Belkî berjewendiyên hevbeş hene ku Sûriye û dewletên yekbûyî li ser kar dikin. Beriya her tiştî seqamgiriya navçeyê, îro Sûriye ev astenga sereke ye ku piştî derketina milîsên Îranî rê li ber vegera milîsên Îranî digire. Rê li ber vegera Hizbullahê bû navçeyê digire. Rê li ber wê rewşa neseqamgirkirinê digire ku vegera van bi xwe ratîne. Ev mijareke bingehî ne bêguman ji karên herî li pêş yên dewletên yekbûyî ye li navçeyê di pêşîneyên me de ye jî. Weke birêz wezîrê derve û birêz cenabê serok di gelek hevdîtiran de amaje pêkirine, em îro dixwazin bibin pira pêk ve girêdanê di navçeyê de em naxwazin Sûriye bibe qada gefê ji bo tu aliyekê li navçeyê. Paşî em çawa têkiliyên xwe li navçeyê birêve dibin. Bêguman ew bi du aliyan ve girêdayî ye, ne tenê bi Sûriyê. Pişt ra çi di têkiliyên hevbeş da çi di têkiliyên kêmkirina aloziyan da em îro li hemberî hemû cîhanê li hemberî welat û hêzên navçeyê vekirîne. Ji ber ku em bawer dikin ku avakirina her hevbeşiyekê pêwîstî bi du aliyan heye. Gotgot hebûn ku hevdîtin di navbera berpirsên hikûmeta Sûriyayê digel berpirsên İsraîlê têne kirin. Bi çavdêriya Amerîkî ev hevdîtin hatine kirin? İsraîl bêguman lîstikvanekî serekî bûye li Sûriye piştî rizgariyê. Ji roja yekim ve wekû me dît İsraîlê zêdetirî 700 êriş birin ser serbazgehên leşkeriyên Sûriyê. Gelek peyam gihiştin me ku ev dikarin wan weke peyamên dijminane wesif bikin ji bo gelê Sûriye bigiştî û ji bo hikûmeta Sûriye bi taybetî. Bêguman karê dawî yê İsraîlê destdirêjiyên wê bo ser Wezareta Berravaniyê li Şamê û ew êrişa berî du heftiyan bû ku bire ser hêzên ewlehiyê yên Wezareta Navxwe li parêzgeha Swêdayê.
بگومان ده وی چارچوبه دا ایرو پرزگریکه که ما یا سرکه به اسرائیل راهیه ده دربار رفتار و سیاست و یا دشمنانه لهمبر سوریه. ام باور دکن که دو رهنه جبو چاره سرکرنا هر پرزگریکه که ریاشر انجی سیاسی. ام باور دکن که گل سوریه هریکیم 14 سالان ده شر دا جیایه. پیوسته ام داف جشر بردن و گل سوریه جشر و جروبروبونان زیده تر بپارزن. جبروی یکی بگومان ام وکرینه جبو چاره سرکرنا همو وان پرزگریکان ده چارچوبه سیاسی ده بگومان دوی ریدا گلک هفدیتن هبون جبو حولین کم کرنا آلوزیان و راوستاندنا دزدریجین اسرائیلی. جالیه که و جبو کو سقامگیری لنافچه هبه جبر کو ضررمند نسقامگیر بونا سوریه نتن سوریه نه بلکه همون نافچه جالیه دن و جی جبو کو درفت به سوریان بیت داین کو او بخوا پرزگری که خوچاره سر بکن دستوردان ده پرزگری که نافوین سوریه دا نه کرن. زما تحدثنا عن اگر ام باسا کنگرس امریکی بکن دجوین اخویا هفته ابوری دا دنگ ندال سر هلگرتنا همو سزایان به تایبتی سزای قیصر کو مرج هشتن و اوجی قوناغ بقوناغ کار لسرواری کرن قلوا چاوره اوه یکی جی دکر هل كنتم تتوقعون ذلك؟ تشتکو ده دسپیک هفته بوری را قومی نه دنگدانه که تام بو بلکی پیشنیار کرنا پروژه یاسا که بود ده لجنه دارایی انجمن نونرین امریکایی ده و بگمان پروژه یاسا هات پجراندن لیاف هینجی پروژه یاسا که ده لجنه ده درباز بویا دوی لجنه هیزین چکدار انجمن نونران را ورش پیشکش کرن پاش ده جبو تواهی انجمن بیت شاندن پشترا دوی بچ انجمن پیران لورا او نه گاوه که تمام جه آلی کنگریسه و بلکی گاوه که زلال و اشکره بو ده ناو لجنه دارایی دا لپشت به یکی جی زلال اکو گروپین گواشه ین نزیک اسرائیلی و آلیگرین اسرائیلی به تواهی چالاک بون جبو پیش و برنا به پروژه ده هفتین بوری دا. تشتکو ام به ریاوی پروژه سیر را دبینن ده راستیه دا به آوه یکی سرکه افاده جوهر حول اسرائیل دوی واری دا لواشنطونی و پالدان آوان جبوه بریاره. از باور دکم که گل امریکی هینجی گوتنا خود درباره به یاسایدا نکریه وکو من گوت جبر که هین ده قوناخین خوین دست بکی دایا. گلو ما پیشبینیا بده کر؟ دراستی ده ما پیشبینیا مزناهی یا پیلانگراندن و حول اسرائیل دوی واریدا نده کر. به تایبتی پشتی که درکت اسرائیل لباشور سوریه چه کر؟ هر وحال واشنطون جی برای آمورین خود چه کر؟ لیوکه که من گوت او نایوی واتهی که او جعالی گل امریکای و قبول کریه. از باور دکم دوی که ام لبندا گوتنا داویه بمینن که لجم سروک ترامپ و ویجی بزلالی سیاست امریکای لهمبر سوریه دو کنفرانس و برهنان یا ریاضه دا دیار کر. از باور دکم حتی که سروک ترامپ در نکوه او وی سیاست نگوهره تشتک نگوهریه. بلکه برو واجی ام تکس کرنه که تام دبینن جعالی ریوبری امریکای و لسر وی سیاست که سروک ترامپ دو کنفرانس ریاضه دا دانیه. از باورم ریا و زلاله گوتنا گل امریکی جی دوی وارد زلاله. چگری دانک دناورا نهلگرتنا سزایان و بویرن کل سویدای چی بوین هیا؟ مسار رفع العقوبات عمليا طبعا ریا راکرنا جزایان بگمان مجلس سروک ترامپ راکرنا تمام یا همو بریارن جیبجی کاری و سروکاتی دمها بوری دادید. راکرنا پاشماین جزایان پیوستی بر روکه یاسایی و سیاسی هیا که به سروش تا خود دمک درجد خوازه. بو میناک راکرنا پولین کرنا سوریه وکه ولاته که پشتیوانی تروره که ده سال 1979 دهاتیه کرن هریکیم 6 ماه پیوستن جبو وی دماکو سروک آماجه به کنگره دده که گوهرینک ده سیاست لهمبر سوریه ده هیا او به سروش تا خود دمید خوازه. یاسای قیصر جی به همان آوایی دمید خوازه. گفتگو شورین ده ناوا کوماریان دا و هر وها به دموکراتان را دخوازه. لورا به سروش تا خود دم پیوسته. اف دو یاسا به کریاری تن آستنگین لبر راکرنا یک جاریا جزایانن. از باور دکم ریرا و سروشتی جبور راکرنا جزایان هیا. دبا کو اف بویرین خمگین ین کل سویدای قومین تشتی کو دربار وان ده هاتا گوتن دستریدا به شاشکرین مدیایی و پاشی جی به بکار آنینا وان بویران جبو آرمانجن سیاسی به تایبت جالی اسرائیلی و
از باور دکم ده باندور لسر سست کردن ریرا و راکنا جزایان بکه لی از باور ناکم که باندور لسر وی ری بگشتی بکه. اگر ام بینو باسا روشن افخویا سوریایی بکن او بویرین کل سویدای چه بون و بری ویجی لباراوا سوریایی قالوا حكومة سوريا نكاري برفتاري قال هردو دوسيان بكا وما ترسي هيك وافتش لنافتشين كردان جيرو بدا في المناطق الكردية فيما يتعلق بالتعامل مع درباره سرداریا دیگل دوسیان بلا امج دوسیا پراوه دست پی بکن یان جی بلا امج دوسیا رزگاری بگشتی دست پی بکن. بگومان تشتی کما پشت رزگاری جروش سقامگیری دید دپلای یکم دا انجام حول حکومتی بو لی هر وها انجام تشتی کو هم دکارن ناو لی بکن پابندبونا گشتی جالی همو سوریان و افجی او ریا کو سوریه که یگرتی دپاریزه او پابندبونا گشتی ده سروش دا خدا هستیاره جبر کو بکریاری نتنه بشیانا حکومت آنجی دولت و گریدایه به تایبتی کو دولت نوهاتی دا مزراندن پاراستناوی تنه ناکه و سرشیانا حکومت یان دولت پابندبونا گشتی دیواته یا کو بکریاری هر کس و هر گروه بکتوی پابند به بجی بجی کنا به ریگزه حتی کو ری رول سر ریچا خویا راست بمینه پرسگره که کو لپراو قومی او بو کو او ریچکل حتا بند پیکرن هریکیم جنرینا بشک مازن یا گل سوریه و جواکی و دما کو گروپا که گریده رژیم اسد کمین دانینو دست درجی لهزین اولهیه کرن حجمارا که مازن جوان کشتن او که حوله که کودتای جبو گوهرینا دستحالات هاتا نشاندان و همان وان گروپانجی پروپاگاندا جبو و یکی کرن. او در راستیه دا آماجه اک بو جبو همو جواکی کو بند پیکرین اک دوی پابندبونا جواکی دا قومیه. حولک هیا جبو و گراندنا در جمیر بو پاش و یکی جی برتکه که مازن لپای خوانی کو از باور ناکم تا حکومت اک بکاره با کنترول بکه. حکومت سوریه حولک مازن دا و که اومد روژن دست بکی ینوان بو یراندا دید و یکی گلک هیز و گلک کس پالدان کو بچن پراوه جبو شرکرینی لگل وان پاشمایین کو بند پیکاری جی کرن. در راستیه دا حکومت گلک جوان هیزان جه حریم درخستن ده انجام درخستن وان چکداران دا جه نافچه زیان گهشت هیزن وزارت براوانی و نافخوشی. اگر عمل روشا ولاتان پشتی شر نافخوی بنیرن نزیکی صدی نوحد جوان ولاتین که جه شر نافخوی درکتنه راست راست دناوا چند مهاندا و دگرن روشا شر نافخوی و که انجام بند پیکرین آوه پابندبونا جواکی از باور دکم انها اگر ام روشا سوریه به روشه را بدن برهف ام در روشه که گلک باشتر دانه لگوری پرانیا وان ولاتین کوش شر نافخویی در کتنه و که کومن گوت او نتنه جبر حول حکومتیه بلکه جبر یک گرتیبون و پشگیریا گل سوریه ام با دیگران سر تشتیکول سویدای قومی تشتیکول سویدای قومی دشبیا تشتیکول پراوی قومی گروپ اگل سویدای درکت که گریده رژیم اسد بون پشت رزگار کردن سوریه پابدی طور کفتنه که نبون او بردوام بون چه ده طورن کاپتاگون و بازرگانی مادین هجبر دا یانجی طورن دزیه که رژیم آوا کربون حتی سال 2023 دما که سویدا لدیج رژیم اسد خو پیشاندان کرد او طورن که ایرو لسویداینا همان اون که لؤی علی و علی مملوک و برپرسن دنین استخبارات جبو تکدان سویدای آوا کربون افتور هنجی لسویدای مانه برزگرک جه پشت رزگاریه و حتی نها اوکو افتور وکو مال پراوی جدید حول ددن پشتی که کراس رژیم اسد جبر وان دا کت خود کراس طایفه گریه داود شیرن وکه کومدید وان گلک بن پیکرن کرن ده انجام پفچون وان به بدویان را او بویرین بخوین قومین کومدیتن پرس اوه گلو دولت به وان چافکانین بردست و به مزناهی و تمن خو نهاد دکاره به برگیر و همو او بویرین بخوین که به رنگی روی ددن راوستینه در راستی دا حکومت سوریه افکریه حاول دا بری که روش خرابتر بباد تشتان راوستینه پیام جی زلال بو حتی جبو سروکن جواکا سویدای جروجا یکم و که ورن ام به حو را بخبتن نهیلن او بویر کنترول درکوین بلا خودی نکرد تشتکی که لپراوی قومی دوباره ببه و آماجه شاش جواکی را نه نشاندن. او پیام جروجا یکم و زلال بو هفکاری که مازن جی هبو جه آلی سروکن جواکا سویدای و
به شیخ حناوی، شیخ جربوع و گلک سرکده و گروپ ناوا سویدا را نتنه بلعوس و حتی سلیمان عبدالباقی جی تشتی که قومی او بکو آلیک به تایبتی آلیک نزیکی شیخ حجری به وی روشا یک دنگی یا کل پارزگه لدورا بجارده دولت جبو بداوی که وی روشا لشکری آوا ببو رازی نبو لو را بانگ آلی اسرائیل کرد. بگمان ده دمین یکم ین دستیواردان اسرائیلی دا تو هزک ارتشا سوریه آن وزارت برگیری دناو باجار سوئد ایدان نبو. حکومت هزین وزارت برگیری وکشاندن یکسر هزین اولهی بلاف کرن جبو دور کتنا جه هر روبونه که نپیویست آن جیبن پیکرنه که جبرکو اگر ارتش بکه و ناوا جهن سویل دا هر تم اگر پفچون نراست راست آن بن پیکرن آن هیا جبر و یکی دولت آنجی حکومت جروجا یکم و دست پیش خری کرد به وکشاندن هزین ارتش و بلاف کردن هزین اولهی نافخو. تشتی قوم او بوکو او هزو گروپین سر به حجری دهاتن حسباندن چه بر رازی بونا وی یانجینا بانگ آلی اسرائیل کرنو ما ایریشن آلی اسرائیل دیتن نتنی لسر هزین اولهی نافخو لباجار سویدای بلکه لسر بلاوونا هزین اولهی نافخو لدردورا پارزگه هجی و یکی پارزگاه سویدای وکری هشت خست بر ایریشا هر آلیه که نتنه به بانگا عشیران بلکی ما چالاکیا گروپ داعش دید که بریا بیابان ایوهات بون. اگر تو لپارزگاه سویدای بنیریج صدی هفته جه سینورین وی به بیابان رانه سینوره که برفره نممکنه بی هزه که لشکری و اولهی یا مازن وره کنترول کرن او هزا لشکری و اولهی یاکو پارزگاه ده پاراست که تبر ایریشا اسرائیل به ویه که بکریاری شیانا حکومت جبو پاراستنا پارزگاه با آوائه که به باندور سینور دار کرد. از باوردکم که افتشت همان تشت بو آلی اسرائیل جروجا یکم و حول جراده دا. حولاوان نه جبو پاراستنا دروزیان بو بلکه حولاوان جبو آفراندنا روشا که پفچونا نافخوی ده نافبر سوریان دا بو که افتشت قومی نه امتین سر روشا جواکا کردی وکو تا آماجه پیکر گلو ترسک هیا از باورم روشک جه ترسا خوزایی هیا جه برکو مروف آسایی که هرگلین وان تشتان نزانن روش با روژه شوپاندنا وان ناکن بگمان دبیجن بنرن چه هاتا سر علویان بنرن چه هاتا سر دروزیان سرشتیه از جی بترسم تشتی که از دبی واریدا دبیجم اوه کو افتر سرشتیه لی حکومت وکه که من دست پیکه دا گوت دست خوش همون را دریش کریه. دبیجه ورن ام پرزگریکن خود چارچوبه یا چارەسەریya سیاسی دا چارەسەر بکن آلیه در و تولی تو ململانه که نکن او ریا که ام ایرو جه حبیان را دبیجن بلا ام لسر ماسه گوتو بیجه رویننو جبو چارەسەریه که سیاسی بخبتن از جه دلگرانی فهم دکم لی حتی از بکه کرده که دبیجم از مونه که کردی یا به همپا ایرو لسوریه هیا کرد لسوریه ننونه کرد به صدان سالانه اگر از نبیجم زیدتری 1000 سالانه لسوریه نو از مونه که وانیا به هم پاهیا امیرو لسوریه حتی جدست بکا کمارا سوریه و 3 سروکن دولت یانجی سروک وزیرین ما هبونه که کرد بون هبونا کردان لسوریه ننویه از مناوان به سوریان را ننویه ورن ام جوه از مونه فیر ببن رویننو برجواندین گلی کرد و جواکا کردی لپیش برجواندین کسی داینن. أستاذ قطيبة إذا تغمقنا أكثر بهذا الملف اگر ام بیتر و بکورایی بحثاوی دوسیه بکن ریکفتنک هبو او جی ریکفتنا ده آداری دنابرا سروکیاتی از سوریای و فرمانده هزا سوریا دموکرات و جهشت خالانجی بگ دهات و دهات پیش بینی کرن که هفدیتنک لپاریسی وری لدار خستن دنابرا حکومت سوریای و شاندک هزا سوریا دموکرات آماده بونا فرانسیان و امریکیان جبو چه اف هفدیتن هاتا پاش خستن؟ تم تأجيل لقاء باريس بسبب تقني بحت. هفدیتنا پاریس تنه جبر صدمه که تکنیکی هات پاش خستن جبر کود دمین داوی هاتبو رک خستن بکریاری و خواندن نامه تنه چند روزان بریا هفدیتنه هاتبون شاندن با آوائه که یک آلیج آلی ناوبنکاران و دگرمی بویرن سویده دا آمده کاری جراحات بو کرن.
باشخستن جه بروی یکی بوکو ده دما بوین سویدای بو. فوکوسا حکومت سوریه و سرکداتیا سوریه جی با آوه یکی سرکی لسر آگربست و کمکرنا قیرانی بو جه ترسا دوباره بونا شر و جه آلیدن و دما پیویز جبو آمدکاری هفدیتن تونه بو. وکه کوهاتی راگاندن هفدیتن ده دمکن نزیک دا لپاریس دیسان ده نافبره حسد و حکومت سوریه دا جبو تمام کنا گوتو بیجان لسر جیبجکینا رکفتن دیواره کرن. مفاوضات حول تطبيق هل هنالك وقت محدد لهذا؟ دمکی دیارکریش بو وی هفدیتنی هیا موعد محدد؟ با آوه که دست پیکی دمک دیارکری هاتیه دانین و ده دمک نز داوره راگاندن. ام دکارن ناس بکن کنگیه؟ هنه ده دمک نزیک دا ببیزن. لسر مجارا کردی کرد ناوا خود ریکفتن و کنگره آوانجی لقامش لوی هاتا لدرخستن. خواستوان هبون و داخوازن لناوندیه کرن. قالوا حكومة سوريا حمو جورين نافندية ردك؟ بالتأكيد لا. بداية هناك أمران. أولا في اجتماع بگومان نه. ده سری ده دو تشت هنه. یکم او جوینا کو لقامش لو بریوه چو از باور دکم کو جوینا گلک پارتی و گروپین کردی بو. بگومان پرسک هر تم تیکرن. گلو او پارتی و گروپین کردی نونراتیا همو جواکا کردی دکن؟ از باور دکم او تشتکه کو دوی کرد بخوا برسوابه بدن. از وکه تا که کسکی کرد سوری ده گلک جوان گروپ و پارتین کردی دا نونراتیا خوان نابینم. گلک اندنجی وکه منن. به طیبتی دماکو تو لجواکن کردی ین حما، لازقیه، حلب و شامه دنیری کو پرانیا کردن سوریه پیکتینن تو نونراتیا که وان دنابا وان پارتیان دا نابینی. جبلی وی پشتی وی جوینه بحثا که زیده لسر نناوندیه هیا. سردریا دولت سوریه یان حکومت سوریه ایرو لگل حکمرانیه به طیبتی حکمرانی خواجهی گلک لسر بنگاه نناوندیه یا. به طیبتی نناوندیا ایداری جبر وی یکی از باور ناکم که لسر مجارا نناوندیا ایداری خال ناکوک هبن. پرزگریک نناوندی لسوریه پرزگریک که یاسایی نبو بلکه پرزگریک که سیاسی بو. رژیم اسد نخواست تو شوازه که نناوندیه که ده یاسای سوریه ده هیا جیب جیب که وکر رژیم که دیکتاتوری خواست همو ده صلات بگره دست خواه. ام ایرو دبیجن ام نه رژیم اسدن نه پارتیا بعث عربیا سوسیالیستن نه نتوا پرستن عربن جی. جبرکو ام جنری نکن نتوایی عربی لنانیرن بلکه جنری نکن نشتیمانیا سوری که همو سوریان کم دکه دنیرن. جبر ویه که او فرزگریکن که رژیم اسد جبر جوهر خویا سیاسی آفرانده بون دوی ام بر رین سیاسی جی وان چاره سر بکن. نه با آفراندنا چارچوبین سیاسی نو که ده بنگه دا پیوستی ما بوان نینه. و کمیناک دناوا یاسین سوریه دا یاسای 107 یا ریوبریا خواجهی دا صلاتا که مازند دن ناوندیا ایداری. ایرو از وکه کسکی کرد چوا نونراتیا خواه دناوا دولت سوریه دا دبینم. اگر از بکاربم زاروکن خواه بشینن دبستانه و بکارن زمان کردی لکلک زمان عربی فیر بن و دمه از وی یکی وکه نونراتیا خواه و چانده خواه دبینم. اگر از بکارم ناونده که چاندیا کردی وکم و دمه از وی یکی وکه نونراتیا خواه دبینم. اگر از لگنده که کردی بم ببینم زمان کردی دنا وی گندی داد ده بکار آنین افجی نونراتیا. اگر از بچم سازیه که فرمی جبو در خستنا بلگه که و عربی من باش نبه لیکسک هبه که به کردی باخوه و آلیکاری من بکه و که پرانیا ولاتین پیشکفتی از وی کجی و که نونراتیا خود بینم. او داخوازینه که جبو مروو کرد آسایی گرینگن نه اوین که حول ددن دست کفتن شخصی یانجی سیاسی به دست بخن لسر حسابا پرسا مروو کردی آسایی. دوی چارچوه داجی حکومت سوریه دبیجه او ده بنگه دا دیتنا میا جبو سرداری لگل پرسا کرد و همو سوريين دن ضمن مجتمعاتهم المحلية. هذا أمر طبيعي جدا ولا يجب أن يكون أصلا منطلقا تفاوضيا. أستاذ قطيبة إذا ما تحدثنا عن اگر ام بحث هزا سوریا دموکرات بکن فرمانده هزا سوریا دموکرات مظلوم عبده بس لوی کی کریه کو او دخوازن
تبلی وەزارەتە بەرگریە وەزارەتە نافخۆشی ببن و 100,000 شەروانی وان هەنە لێ شەرت و مەرجێ وانجی هەنە و بە تایبەتمەندیە خۆیان نەها تەبلی وەزارەتە بەرگریە ببن. ئەمریکا نەریناوێ لەسەر vەیەکی چییە؟ في هذا الخصوص از باورم تشتê girîng raya Sûriyan e di vî warî da berî raya Amerîkayê. Lê ez ji te re dibêjim ku hikûmeta Sûriye û hikûmeta Amerîkayê li ser tiştekî bingehîn li hev dikin, ev jî ev e ku nava artêşek di nava artêşekê da û dewletek di nava dewletekê de hebe. Ma ev ezmûn berê dîtiye. Li Lubnanê bi Hizbullahê re, li Iraqê bi milîsên Heşda Şeعبî re, li cihên din jî me dîtiye. Artêşek di nava artêşekê da nikare dewleteke saxlem seqamgiriyê ava bike. û her tim dibe serdema fitne û neseqamgiriya zêdetir. Tiştî ku em bi zelalî behs dikin ev e ku di hemû comgehên dewletê da cih ji hemûyan re heye. Ezmûna îroya artêşa Sûriyê ji hevbendiya wan grûpên ku Sûriye rizgar kirin dest pê kir, paşê gelek grûpên din tevlî wan bûn. Vê hevbendiyê ku ev artêş ava kir, bi xwe bilûkek di nava artêşê de ava nekir. Di demekê da ku ew bi xwe damezrînerê vê serdema nû ye. Weke ku me ji destpêkê ve li ser vê bingehê kar kiriye, em dibêjin nabe grûpek di nava artêşê de were avakirin. Ji ber vê yekê pirsgirêka îro ev e ku em çawa dikarin Sûdê ji van pisporiyên hêzên Sûriya Demokrat werbigirin. Lê di heman demê da rewşeke saxlem biafirînin ku artêş li ser were avakirin. Ez bawerim ku rewşa saxlem bi tevlîkirina temam ya hêzên Sûriya Demokratîk di nava artêşa Sûriyê da pêk tê. Ev tê çi wateyê? Bibore bila ez fikra xwe temam bikim. Ev tê çi wateyê? Îro General Mezlûm Ebdî dibêje hêzên Sûriya Demokrat pisporiyên wan yên zêde hene ku di dema borî da bi dest xistine û ez jî pê rahevnerînim. Em dibêjin bila em Sûdê ji pisporiyan di tevahiya saziyên artêşa Sûriyê de werbigirin. Şima em dixwazin van pisporiyan tenê di yek firqeyê da asê bikin. Ji bo ku dewlet Sûdê ji van werbigire pêwîst e ez wan li gorî pisporiyê di nava hemû firqeyan da belav bikim. Bi vê avayî ji aliyekê ve dewleta Sûriyê dikare sûdeke temam ji pisporiyên Hesedê û çekdarên Kurd werbigire, ji aliyê din ve jî em xwe ji vê yekê diparêzin ku xwedê neke piştî demekê artêşek di nav artêşê da, dewletek di nav dewletê de ava bibe, weke wan welatên ku ev modêl bi kar anîn û medî çawa têk çûn, an ketin nava rewşeke neseqamgîr ku nikarin jê derkevin. Baş e numûneyeke dî heye waqeha li ser erdê. Numûneya Herêma Kurdistanê ku hêza pêşmerge beşeke ji sîstema belgiriya Iraqê, lê ne beşeke ji wezareta belgiriya Iraqê, xwedan wezareteke serbixwe ye li Kurdistanê. Gelo me em nikarin vê numûneyê li Sûriyayê kar pê bikin? نحن منفتحون بشكل عام على التعلم من تجارب الآخرين. Em bi giştî vekirîne ji bo fêrbûna ji ezmûnên yên din. Çi li wan cihên ku serkeftî bûne yan jî şikistine. Ev tiştekî gelekî girîng e. Lê di dawiyê da ezmûna Sûriye û pêkhateya Sûriye süruşt û taybetmendiyên gelek cuda hene ji ezmûnên din. Çi di süruşta pêkhateyan da, çi di çanda wan da, çi di têkiliya wan ya bi hev re. Ji ber vê yekê em ji têgihiştina ezmûnên din dest pê dikin, lê pêwîst e em li ser ezmûna xwe ava bikin. Wek min got, ev veke Sûrî, bi taybetî di heyama heşmehên derbasbûyî da ezmûneke me ya heta radeyeke serkeftî heye. Kêmasiyên xwe hene, pêwîstî bi başkirinê heye. Lê ezmûneke me ya serkeftî heye, di awayê guherandina rewşa grûpçîtî bû saziyeke leşkerî. Ev ezmûn di veguhastina ji rewşa grûpçîtî ve bo hezirîna di asta niştîmanî da ye û em dixwazin ev yek Sûriyê ji vegera bo dabeşbûn û parçebûnê biparêze. Lê veke ku min got pêwîstiya me bi hemû ezmûnan heye. Çi di rêxistineke sivîl da be yan jî di pêkhateyeke leşkerî de. Li Bakur û Rojhilatê Sûriyayê rêveberiya xweser heye û xwedan dam û dezgehên xizmetguzarî û imnahî ye. Gelo hikûmeta Sûriyayê dixwaze wê rêveberiyê ji nav bibe
و تنين نافندية إدارية سينوردار بوان بده؟ أو بصلاحيات قليلة. اللامركزية الإدارية تعني كما ذكرت أن الأطراف نناوندیا اداری تی واتیا کو آلی بخوا کاروبارین خویان روزانه بریوه دبن. هذه هي اللامركزية الإدارية. بقاء الإدارة الذاتية ماینا ریوبریا خسر ام دبیجن کار حکومی یانجی سازیان به کسان وگریدایه نگ به مدلان. تقوم دولة بعدة نماذج لمؤسسات. نا به دولتا که چندین مدل سازیان هبن. دوی یک مدل هبه. لیاو کسین که از مونا خواه و دگوهزن دکارن دنا و وان سازیان دابن بکریاری تفلیکلنا ریوبریا خسر تی واتیا که او کسین ریوبریا آوه دا کار دکن دکارن هر لور بمینن. اف کسین که ده تومارا روشا سویل دا کار دکن دکارن لحمان چارچوبه دبن سیوانا دولت سوریه دا بمینن. بکریاری و گوهستن گلک حسانه کس بحثا در خستنا کارمند ناکه تشتی که ود گوهره تنه اف چارچوبه یکو سازی بکار تینن لی سازی وکه خود مینن. ده داویه دا پیشکش کرنا خدمت گزاریان هر خدمته که تو پیشکشی خلکه دکی. تو چه ده جلین کسک دابی یانجی جلین شین. عمليا سواء أنت لبست لباس لونه أخضر أو لونه أزرق، الخدمة هي نفسها اللي أنت تقدمها للناس. أو چنا كوكينا دنافرا كردان وحكومة سوريا ده؟ لا أمين كتصوري ككردي لا أعتقد أنه هناك خلاف بين الكرد وكا كردك از باور ناکم که ناکوکی دنافبرا کردان و حکومت سوریه ده هبه. دبکو هین تیگهشنه که تمام دنافبرا هیزن سوریا دموکرات و حکومت سوریه ده نبه. تشتی که نها بحث جتی کرن او هیوی دکن که پیک وره. او که او چوال دکارن لزه بکن و پلانه که پراتیکی داینن جبو جیبجی کنار رکفتنا مها آداری که دنافبرا جنرال مظلوم عبدی و سروک احمد شرع دهاتا کرن. ایرو از باور دکم جبر روشن جدا و نبونا مکانیزم آواکرنا باوریه حولا که وصل نبویا جبو جیبجی کرنا تمامیان رکفتنه تشتی که هم ایرو هیویا ویدکن اوکو حولا که ارینی هبه جبو آواکرنا باوریه حتی که تو جه جبو تینگهشتر نمینه تو سده مکر نساقامگیریه چه نبه پشترا پلانک پراتیکی و راستی به دمک دیارکری دیور دانین جبو جیبجیکنا رکفتن حتی که ام روپلک نو ودکن همو سوریه به باکور و روشلات سوریه وجی بر به و برهنان و پیشخستنا بینسازی و آفراندنا در فتن کارگاوان باویجن اف داویه دا اوکو سوری دخوازن چه کرد بن آن عرب یانجی ترکمان گلک سپاس جبوته قطيب الإدلبي الريفبري إدارية كاروبار أمريكي لوزارة درفا يا سورياي سپاس جبوجي